سلاف و ریز بینرین هجا هون به خیر هاتن خلک کنویا برنامه میوان و مجار. مجار میا ایرو او جیبجی کردن دموکراسی لولات روجهلات ناوی. دموکراسی سیستم که دستهلاتداریه که نرینا خلکیت دا لپیش او دکارن با آوکی راست نوینرین خواهل بجیرن و ببن بشک چه دستهلاتداریه. لی جیاوازی دناورا شیواز دامزراندن حکومت و دستهلاتداریه ده هیا دناورا ولاتین روجهلات و روج آوادا. گرینگیا دموکراسی چیه و چما اوقاس جیاوازی ده تگهشتن و ورگراندنا وی ده هیا. تاکی جان آسته خلکین روجهلات ناوین دکارن دموکراسیا ولاتین روجاوا وک هی بپجیرین. بندین لپیش جیبجی کردن دموکراسی چنو رولا رژیم دستهلاتدار دپیک آنینو تک برناوی دا چیه؟ اما وان پرسانو هن پرسن پیوندیدار گفتگو بکن لگل ادوان غریب و صلاح بدردین لبره ام لوی راپورتی تماشاکن. نتوین ایگرتی روژا 15 ماه ایلون به روژا دموکراسی نف نتوین ناز دکد. دوی سالی دا سنگیا و مجاری دخن سر قایم کردن بنیاد دموکراسی بو بهز کردن آشتی و آرامی لسرانسری جهانه. وزیر دروی امریکا د کنفرانس جواکن دموکرات دا دبیجد سیستم دموکراسی ریا خوص راست کرنه. دموکراسی بتنی سیستم سیاسی که دکار شیان دستوری و حوین خواه. و رید دا ولاتیان دا دستهلات دا بجدار بن. اوه سادماکو ام پشتگیریا بلاوبونا دموکراسی لسرانسری جهانی دکن. ریخستیا فریدم هاوس کو ریخستیا کانا حکومیه و بنگه ویل امریکای ریزبندیا دموکراسیا ولاتین جهان دادند و ولاتین روشحالات ناوین به ولاتین نآزاد ناو دکد. لطوایا روشحالات ناوین جبلی نمونه اینکم سیستم دموکراسی نگه های وان کو باوری های هر ولاته که تایبتمندیا خو هیا. دبی لهن آلیان چه دبی و دبی لهن آلیان چه نبی. جبرگو هر ولاتک هر باجارک تایبتمندی کوی هی. هلبت پیدابونا دستهلاتداریه که دموکرات کو رنگدانا دنگ و رنگ خلکی بد ج انجام فلسفه و کارکی هزری دم دریجه. ديمقراطيتها جو الاوروبا شي بيان الغربيه شي بويه وبخد لسر وقت باسسنا شي بويه لسر تشتن فلسفي شي بونا لسر صالن ودمن دريج كاري اي فكري كاري اي نفساندنا فكري كاري فلسفي شي بويه از باورم جو اف تجربه يا جو اوروبا شي دبا ديمقراطيه دي الروجلات نافين بر شي دبا اری او دموکراسی ولاتین روش آوا لسر جواکن روش حالات ناوین دیتا بجه کرن او شكل ديمقراطيه ايجو الغربيه شي وي زعيم طيبتي غربيه بخوي شي ويش غربيه شي وي قبا ام بخوازم وك شكل ديمقراطيه خورشي نغرك ام خورشي كن اي مبدا کلتور اولی و جواکی و سیستم آبوری فرهنگی هلبت ریگره بو ولاتین روش حالات ناوین همان پیوان دموکراسی و ولاتین روش آوا بجه بکن. لیل کولر و نویسکار ابراهیم خلیل باور دکت لپیشیا آوا کرنا سیستم دموکراسی لهر ولاته که دوی چاکسازی هبن. چاکسازی چه بش اولیره. کنگی اف اولاها حرکات چاکسازی جیر چه بو حرکات اصلاحی جیر چه بو خلقی گی پی باورن کتن وی پرورده هاده ايدي امك اف خلق مؤهل ويشاغي قبين ممارسات ديمقراطيه بكن شبي بيقولوا ديمقراطيه ويتشي بيبي ويان شكل خوي اي ليبي يعني شكل خوي اوليبي يعني ازي هرم الصندوق هالبجارتني ازيان دنگه خو بدم بسمام خو يان زي بدم شيخ خو هبونا اولو نتوا و نجاد جدا دنا فولات روشحالات ناوین دا و نپیگری ببند و بنیاد و پیوان نف نتوی رژیم دکتاتوری لشکری پیدا دکد وما نشهد الان بێگومان پەیدابوونا ڕژێمên دموکرات دێکێشێن van وڵاتان چارەسەر بکات bi mercekî mafên mirovan biparêzît û dewleteka wek hev û adil bît. هاندانا دموکراسی در روجاوی یا جهانی دا مجارا توایا ولاتین پیشکفتیه لی پاراستنا برجواندین تایبت آستانگاه هر مزنه و دور کفتن جبهای مروانی. خالد فتاح دنگ امریکا. بله هجایان جبو رونی کرن و شیرو کرنا پرسگیره که دموکراسی و پیوان جیبجی کرنا و ام به خیراتنا دو میوانان دکن نویسکار سیاسی صلاح بدردین که بریا سکایپ جه هولیر پایتخت هرما کردستان عراق بمرایه دما تباش رزدار بدردین دم باش شرچعوا
ولا فرجي الاستوديو لكولرو ماموستي زانينجهي دكتور ادمون غريب لقال ما تجي بخير هاتي دكتور. اهلا انت. از برسا خويا كم جم تدا دسبي بكم دكتور ادمون جرينجيا الديمقراطيه تشي جبو خلق فان جواكن كو هول ددن وقت بيت دستلاتداريا وان بيتربر بآلية ديمقراطية وبتشه. أعتقد أن الديمقراطية هي نظام مهم جدا لكل شعوب العالم. از باورم دموکراسی سیستمکا گرینگه جبو همی خلکین جهانی. لگل پیناسینک و سربورن ولاتن روج آوا او بشکه جو کلتور و شارستانی و پیش و چونا و جواکن روج آوا. هر خلکی آن گروپکا خلکی دیروک و بنگهن خواهین دیروکی، آینی، سیاسی و جواکی و هر وها پیک هاتین خواهین گرینگ هنه. لهرما رجحلات ناوین بگشتی و که نمونه حتی شر جهانی یکم ناسنامه که آینی بو و پشت ناسنامه عشیرتی بون جبرولو سیستم عشیرتی دا صلاح دار بو دنیوا 100 سال 19 دا هن بیروکه نو در کتن هوله و هن تیگه نو گهشتن خلک امپراتوریا عثمانی و تیگه هری گرنگ دناوان دا او تیگه نتوی بو هر وها هند بیروکه شورش فرانسی گهشتن وان جواکان و باندور ددا سروان و بتایبتی هند خلکین کو دبند سالاداریا عثمانیان دابون وکه خلک یونانستانه یه سربیا و آلبانیا کو ایدی بحثی آزادیا خوکرن آزادیا بناوی نتوی بگمان هن جوان گریدان هبو دناوبرا نتو و آینه دا اف بیروکه نو گهشتن بش رجحلات و خلکین وکه عرب ترک و ارمان و کردان وصلت الى العرب والترك والأرمن وحتى الأكراد. أم جيشنا روجا إيرو باشا أف نمونين كنت بحثا وان كريد دكتور يعني روجا إيرو ديمقراطية كهي روجا إيرو أم بحثا ولاتن روجا أفابكن كو وقت بي دوينايا خويا هي هري ديار دا ديمقراطية هي أو ديمقراطية كو خلقي جيهاني براستي هيفي جي دي كان آنجي وهين بيش كفا رنجا جوريين دنج ديمقراطية در كمان بيش. بدون شك هناك على الأقل بعض سمات الديمقراطية في عدد من الدول المنطقة. بيجومان بكيماني هندي من ديمقراطية لهن ولاتن هرمي هنا لأف ديمقراطي نا ديمقراطية تماما جبرولو أم روجا إيرو دجبرية كي دبينين دجبرية كي لدور ناس ناميان دجبرية دنافبرا نتوان دنافبرا أولو آينان دا وهر وها دجبري هيا جبر آزادية جبو ديمقراطية وجبو نرخان مدی چوا اف یک بکیمانی لآستا دروش من گریدایی دموکراسی ها تلدان ده بهارا عربی دا وکو ناف لدهاتا کرن هند داخواز هبون کو پیوسته خلق ددایینا بریار دا بجدار باو و ده صلات دا با بیروکیا بجداربونا ده صلات دا بیروکیا بنگهین آ دموکراسیه لسر آستا روج آواو هر وها لسر آستا نافنتويا گشتي الغربية ولكن إجمالا هذه فكرة يونيفرسال يعني عامة. بكارانينا دا استراتيجي هناك ناكوكي در دخه هولي أجي برسامنا بي أجي ماموستا صلاح بدردي بكم كو جي هوليري بمرايا ماموستا صلاح ناكوكي انكو رنگ دموکراسی درخه هولی د جیبجی کرد هولی جیبجی کرنا ودا ام دزانن گلک ناکوکی در کون هولی به تایبتی لجواکن ولاتن رجلات ناوین اف ناکوکی چقاس زیان دیگین پروسه یا جی هولدان داخواز دموکراسی بخوا بله بگمان مسئله دموکراتی و رجلات نافراج يعني هي مكي ديروكي جيرة هي وقت دولة پیدا بون بيشتي امبراطورية عثماني لسر هي مكي خراب هاتندانين بتايبتي امبراطورية عثماني بو امبراطورية ظالم بو نا يعني شوفيني بو ظلم وتعدى رجش برستي ذكر الملتي ديتر وهي مكي باش پیدا نبو بو كو دولة لسر آسكي هي ديمقراطي تشيببن أو دولتك آزادون أو الدريا كولونيالي دا تشيبون يعني حتى دولة الكولونيالي أوروبي أبولاتيكو داغير كربون برنجتي تبود پرورده نکرن لسر مسألة ديمقراطي طبعا أم مسألة وقت جيرة دمي أجنابي جم صد أو بربرسن ليه روشا رجلتا نافراجي طبعا شوا أوروبا ديرو كده تبيرا محمية هفدو كشتن هفدو خارن
وكنيشة هر تشتي كنيشة دبو بشتوي شورش فرنسي تشيبو شورشين ديتر انجليزي پیدا بون وكهوي هذا ميداني هناك برنسيب ديمقراطي تشيبون مشالي مدني هاتن حولي لبشتي تقريبا نيفي اوروبا قربون ايرو رجلتا نافراجي باوريا مدى دواقونا غدا درباج دبي طبيعي يعني جوختي كو دولتي رجلتا نافراج تشيبونا وقت تفكر آزادی خواش و کولونیالیزم درخشتن جوی وقتی دا پرشا ديمقراطي چارەسەر نبووە يعني عبدالمانیە کو چێ دەبن مثلا وەکو جناب دکتۆرژی دکتۆر ئەدمۆن دا ڕوو يعني دا بەرچاو ئەم هەمی دەزانن ئەو کەفتەڵەفتێک و هەنە ئەو دڵمانیەک و هەنە حتى مثلا دو وقتك إذا مثلا نتوي شكستن نكاريبون دولتا نتوي فراتشي بكن اي ديندار شكستن اي ماركسي شكستن نكاريبون بيك بينن باوريا مدى خلقة شركي مثلا ديمقراطية يعني عبد المانياك وهي حتى اگر مثلا ابي ديندار يا اول دينا ميداني يانجي غيري وان ابي يعني تنديتن ابي راديكال برشا شركي برشا ديمقراطية حتى مثلا باش افخال زلال بو كيكي صلاح از رانوش او غريداي مثلا ديمقراطية ايرو رجلتا نافراج دلمانيا شركي لشر مثلا ديمقراطية جبو خاطري افخال زلال بو ما مستر صلاح از خوازم برسا خوش دكتور ادمون بكم دكتور ادمون ما مستر صلاح دبيجا يعني بحث رولا الرجيم دستلاتدار ديكا بتايبتي يعني هناك نمونه انين تشج ام بيجن جسداما بري يعني امبراطوريه عثماني به تشج هناك نمونه اوروبيانين باشا ودمه دستلاتداري باوايكي بخلكي را دانو دستاند خلكي جي رياكشن وان هبو جبو وان دانوستاندن كريارين كو حكومتان قالوان ذكر ايرو او رياكشن خلكي تشاوا يعني استخوازم برسا من اوا خلق رولا خلقی سپاندن یعنی جیبجی کردن دموکراسی دبی چه به؟ ببورة برشاتا نزل دنگ نصافية ما مستصلاح برسا مج دكتور ادمون بو از بحث رولا خلقية يعني بيجن خلق تشد كاد درباري ديمقراطية جبوية فرمو دكتور بدون شك أن هذه النقطة هي نقطة أساسية ومهمة جدا بيجومان أفخالك بنجهين وجلك جرينجا جبركو بجداربونا خلقية أو همي ديمقراطية اگر بجداربونا خلقی نبه دی آواکرنا جواکا ديمقراطي گلک زحمت به. ام نزانین جواکا ديمقراطيك دو روج و شوکی دا نابه. و نجی جدر و تی سپاندن. هرچند مهن نمونه دوی درباره دادیتن او دناوان دا جی امریکا وک نمونه در باسی ناف عراق بو وک هولدانک جبو بلافکرنا ديمقراطية. اف نگاوین پراکتیکینه. هن نمونه جی ديمقراطية راهنه لروج آوا. چل اوروپا بن وکه ماموسا صلاح آنی زمان و چل امریکا و چجی لهند هرمندن لجیهانه. اف نمونه دکاره ببن ریبر و لسرشوب هوان کار بکرن. لیدوی او بین پجراندن جا آلیه جواکه و. لور گرنگیا تیگهشتنا دموکراسی در دکوه هوله. دموکراسی سیستمک سیاسیه، سیستمک جواکیه، یکو لسرگلک پرنسیپان آواده با وکما بریجی گود پرنسیپا هری گرنگ اوا بجداربونا د صلاته دا. پرنسیپا که دن هیا او جی بجداربونا خلکی دستاندنا بریاره دا لگور پرانیه. لی او جی گریدایی به وکهویا دنابرا اندامین جواکی و آزادیاتا که کسی دا هیا. او جی یک جنرخین بنگهینه د دموکراسیا روش آوادا. پرنسیپا که دن آگل گرنگ هیا کو ام لولات روش آواد بینین او جی پرنسیپا جدا کرنا د سلطداریانه. چنابه د سلطک وکه نمونه د سلطه قانونساز زوره بده سر یا جیب جکرنه آنجیا دادوریه. و جور جدا کرنا وان د سلطان سربخویی وان د پارێزه. خالکه دن از دخوازم بالاته بکشینم سر. د دمکه دا کو دوی پرانی او د سلطدار بن لگور هلبجارتن و نوینرتیه دوی اما فکر مایان جبیر نکن و ریزه جرا بگیرن. چکه ماین آینی بن یا جی نتوی به دوی ریز جوان چاندان را به گرتن. او اقلیه قومیه يجب احترام هذه الثقافات. افخال زلال بو استخوازم يعني تشتي كتل ولاتي روج آواد بيجي بحثا يعني نرخن ديمقراطيه جي ماموستا صلاح بكم ماموستا صلاح دكتور ادمون بحثا ويا كي دكا يعني نرخن ديمقراطيه بهندك جوان نرخان انين زمان
اف نرخن ديمقراطيه كو بحثا ويدك اگر ام بين الرجلاتا نوفين بنرن وقت به سيستما الي او عشيرت سيستما اولي ياد اينه او انا رنگ هنكي ناگونجن لگل نرخن ديمقراطيه اف چاوا دکاری بالانس کی چک د سیستم کې د کل رجلاتا نوفین به تجربه کرن بله أنا نمونك هي أو بيشكتنا كل أوروبا تشيبو أو نمونيج ما حمية رجبر أو شورشة فرنسي بيشتيوي تأثيراوي قلق لرجلاتنا فراش تبول تفقرين توي تفقرين مدني لوير مثلا أما بريقود يعني هرتش دشتي كنيسي دبو بيشتيوي أو شورشة كوتشيبون رولا كنيسي دانا باش مثلا حتى وي وقت دروش مكات قلت آين بو خده وولاد بو هميان يعني يانجي كنيسة هيش بيوندي بمسألة دولته نبي اف قلق جرينجا ايرو بالنسبة رجلاتا نافراس اف مسألة جدابون ما بين دين ودولة اف بويا برشك قلق بقريق قلق برشك حتى اف ريكستني راديكال ايكو امناب ليدكن باسلام سياسي افانا ايرو بونك كلامك بيش ديمقراطيه كلامك كي يجبر هر جريداين بمساله اين دخازن يعني سياسته اين وغري بدن اين بخ سياسته ده يجبر وصا ظلم بهتر شيء دبي جدابون ما بين ايكو باوري ولاتين مثلا مسلمان هنا فلان هنا جدي هنا افحمو بجد فردت باوريا مدى اف مثلا ايني في چارشر برجلاتا نافراش بويا كلامك بويا برشغري افخال روني بو كيكي صلاح نرينا ترولا خلكيش دبي درباري دشيه خلق بخوا زانم يعني رنجا رجيم السلادار هاول بدن كو آينه يعني وقت به إلي يعني عشيرته بكار بينن جبو سباندنا دستلات أخوا رولا خلقيت شيء كو وان شتانج هدي جناف بن يعني كم بكنوا ديمقراطية نرخين ديمقراطية بدن بيش خلق دكارات شو بكا بله بتخصص ببجم رولا خلقي د وقت به د كم كرنا باندورا آينه ولدا او اليدا نرخن ديمقراطيه تشي يعني او خلق دكارات شي كاري بكت في درباري ده بله رولا خلقي شركيه رولا تفقرا مثلا جاليري تفقرا ملات تفقرين سياسي تفقرين مدني ايرو او كارن جوهرتني شي بكن او كارن مثلا وعي بلا بكن يعني زانينه مثلا كولتوري ديمقراطي مثلا وثاره ديمقراطي لناف خلكي بلا بكن اف رولا كوملقا مدنيه رولا بارتيه رولا هيجين سياسيه بحقيقه ورولا نفيشكار وجانا وقندواني فاملتانا اف دبي في مساله لشر مليوانه دبي في مساله شار شربكن يعني رجيم قلق جارا رجيم دكتاتور لرجلتا نافراج بنافي ايني حكم دكن حتى ايروجي محميه دي صدام حسين وقتها كده لي طنقو شو بيرقه كلدال سر نفيسي الله اكبر او انسانك بعشيه باوري بلكي نب ايناتين نب تشتكي ايرو قلق يعني رجيم دكتاتور لرجلتا نافراج باكستان بقرا حتى مصري تكودت خوازي بشار الاسد رجيم بعثي سوري مثلا دان مستندنا واب اسلام سياسي ريا ايكو اليكارياوي تكن ايرو اسلام سياسينا شي سنه شي عبن يعني فرق ناكي ديما دكتاتوريات قلق يعني صدي نوت لرجلتا نافراج يعني بال دايا شر مثلا ايني جبر موسى قلن به هريمه دفيل برخو بدن افخال زلال بو حر حال يعني رولا خلكي رنجا جوهرتنا كي لسر عرضي تشيكا واف جوهرتنجي دي ساغريدايا وقت به نيرو نيرين جواكي حر جواكي كده لحر ولاتك الجهاني لحر حال افجي يك دكتور تشتكي در دخاهولي
او جورين ديمقراطيه لحرغور ولاتكي الرنجك ديمقراطيه بلكي جوان را گنجاوا یان جی دکارن سر عرضه پیک به بهتری ولاتکی دن از بحثا وکی بکم لی متخصص پیش برای بچ ناوره که امی پشترا رولا جورین دموکراسی بکم لجهانی و بتابتی لبنان جد بخوش لبنانی یعنی امی بس دوی ناوره که ببین پشترا امی وگرن بله بینر هجا پشتی وی ناوره ام ودگرن بله بینر هجام جارك دفت جرن وام مجارة ما أو الديمقراطي وجيبجي كرنا ويل هرم رجلاتا نافينو بهر وقت برهفدانه كي تشكن دنافرا ديمقراطية الولاتين روجافا ورجلات بري نافري ما بحثا جورين ديمقراطية ذكر دكتور إدمون لتبخل لبناني للبناني جوري كي ديمقراطية هي كوجرد بيجن ديمقراطية الهفكيري اف یک بنرینات ام دزانن اف گریدای به دستلات اولی لوی ولاتی به ناکوکی سیاسی گهشتن داوی وقت به آستکه کد به وها سیستم خواه دستلات داری بریفه ببن اف یک چقدر زیانه بنرینات دیگینه رحی یعنی گیان دموکراسی رسن بدون شك أولا هناك جوانب إيجابية وجوانب سلبية للديمقراطية الموجودة في لبنان پیشی بگومان آلین باش و آلین خراب ین دموکراسیان ها لبنان هنه لور جورek ji جورên ديمقراطيان للبنان هيا ليكي ماسين في جور ديمقراطية حتى رادكي هنا وكتا كرم كري وقوتي جورك ديمقراطية لهفهاتني هيا دنابرا آليان دا و دنابرا هيزن هفدج دا وحتى دنابرا طائفگري و مذهب فان اولان دا وكا هند زانن هجده طائفة لبنان هنا لي وكا ديروكناس و ماموستاي من كمال صليبي دبيجا كو ديروكزانك ناسكرية لهريمي چند پرتوک نویساندنه ده پرتوکا که خدا کو من او جبو درس دانین بکار اینایه پرتوک بناوی لبنان خانیه که جه چند قاتن جدا وی آوایید وی خانی دا چند طایفه دجین او دبیجه طایفین للبنان نبس طایفه نه او عشیرات و عیلن زلالتر بیجم بشک جوان بدیتنه که عشایری هزر دکن و اوه دبر رگر در ریا دیموکراسیا راستین دا و پراکتیزه کرناوی گلک بزحمت ایخه زیدباری ویه که لیبری سروی خاله بردوان ببم دما آلی سنگی لبنان تیگ دچه دبینین کشتن دست پیده که لبنانه اوما افدید چه سال 1958 آن سال هفتیان و آنجی پشتیوی حتی نهاجی وهایا لیج باشیان لبنان حتی رادکی هر چند همان دمیدا پارتین طایفگری عشایری حتی رادکی بلنتنه لیدیسان پارتین ایدولوژیک و هند پارتین دیموکراتیک هنه وکه برین همان مستصلح جی گود گرنگیا پارتیان یا روناگبیران فرا حزبی گلک گرنگه هر وها گرنگیا جواکا سویل اوه یا کود با آواکرا سیستم دیموکراسیه لور لبنان یک جالین ارینی آزادیا رامانه حتی رادک مازن اسنا بجم رهایا لیدیسان آزادیا رامانه آزادیا وشانه آزادیا روزنامه‌گری هبویا هر چند پاشگزبونه که لسالن و داویه و کمدیتی بکماتی بجی رد دا آستا هری کمیا جانا ديمقراسي أدنى من الحياة الديمقراطية تخالك جرينج در خسته هو دكتور أوجي آزادي يعني قال لك تنجهشتن رنجه هي الجم رجايك وقت بربتشافا خلكيكو تجاه ديمقراطية ويا آزادية رنجه هناكي تكل دبد قال لك جهان ده از في برسا خوش كيكي صلاح بكم كيكي صلاح سينور يعني سينور عندنا فينا آزادية وديمقراطية ده تشاوا تشنا ودفي تشاوا أو براستيجي أو سينورنا ديار ببنج خلكيرا كو يك زانبه ما في خواهي في كاريبك لبروسيا كديمقراطية هي ناهلة أو في كاريبك كيكي صلاح ديارة بيوندي او هر حال دكتور از في برسيشتا بكم هر تدوي درباري دا اخوي درباري ازاديه دا متخصص ما مثلا صلاح وي برسي بكم بس نا او بو ام از في برسا خوشتا بكم او سينورين ناورا ازاديه وديمقراطيه دا تشاوا دكاريش خلق كيرابه بيجي ما في تهيئة وآزادي تحرشتكي إجرادي بتبكي لدعين دم دجي دفت الرزة لبروسيا ديمقراطية بيجي كوبندان جوي آزادية ترداتينه.
إحدى النقاط الأساسية هنا هي حرية الفرد. یک جی خالن بنگهین لور آزادیا تاکه کسی حتی رادکی آزادیاوی یا رادر برینه. آزادیا کو مافی باورمندی دده کانه باریب چتینه. لی چندی کو اف آزادیا باندوره که خراب لسر آزادیا کسک یان جواکه گدن نکه. لور از باوردکم چوانیا یکسانیا آلی سنگی دنابر آزادیا تو آزادیا کسین دنده با. مافیته رامانه مافیته باورمندیه مافیته و مافیندن از باور دکم اف خالقا گرنگا بنگهینه او جی چوانیا هفسنگیه اف پرزگریکه حتی نه راستی آلوزیان تی آلوزیان حتی د جواکن دیموکراسی دا جوانا امریکا اوروپا روج آوا چوانیا هفسنگیه دم از بری دابوم دهاتن ور برنامه ده نوچه انده هبو لو چیدبه آلای امریکی به شاوتاندن جالی ولاتین امریکی و بو دربرین جرامانه درباره وی نرین جدا هبون هنا دگوت اف آلا سمبولا امریکا سمبولا جواکه سمبولا آزادیانه گلک امریکیان بخاطراوی آزادی جان خودانه جبرویه که آلا تشتکی ها پیروزه یان جی هما بیجه پیروزه لی هندن دن دگوت نه یک جی پرسین کو امریکی سرهاتنا کشتن آزادی بو. جبرویه که دوی هر کس مافی شوطاننا آلای هبه اگر ده چارچووا در برینا رامان دابید هر چند انویه که پشتوانی ناکین. حتی دادگاه ها بنگهین یا امریکی دبیجه اگر شوطاندنا آلای در برینا رامان بید وان اف ماف هیا لی اف هفرکی حتی نها یا بردوامه. ولكن هذا الصراع لا يزال مستمر. أفجد دجبرية كوك دازمات شيء بالكيش جد نافينا ما في تا وكو كسك دربرينه وتشتي كتب خازي بكي وكو آزادية تا كساتي ونافينا ديمقراطية ده باشه دكتور خلك روجهلات نافين أجر أفتشتي تدبيجي أمريكا وهادبن خلك روجهلات نافين شوا تيجهشتنا وان ج وقت به تورگراندن ج آزادی وان وکو کس چه بکن کولانه چه بکن ج درفه چه بکن ج آلی نرینا سیاسی ده و ما بینا او دموکراسیا کو نب آوای خوی درسته وکل امریکا دموکراسیا که لهفکریه دموکراسیا که تنی کو بریفه ببه یعنی اگر تو کرتی برسوابی فعلا هذه نقطة مهمة جدا. راستیه و خالق گرینگه جبر چه؟ چونکی یک جی پرسان به تایبت لروجهلاتا ناوین آزادیه. گلک وها هزرد کن کو آزادیا طایفه که یان گروپه که. أو حرية المجموع. دمام گلک نمایز دیو پرسان خواه که صلاح متخصص ببیشم یعنی خلک روجهلاتا ناوین چاوا دکاره شوی دموکراسی روجاوا بپجرینه اگر تبکرتی برسوان بدی. بله ببورن يعني هذا برين جبر مثلا كهرباء بري مزور اقول مهم باوريا مدى برشاكو جناب الدكتور بحث كر لشر لبنان وديمقراطية توافقي اش باوردكم او سيستم قالك مناسبة جبور جلاتا نافراج جبر او الماليه سيستم كان لها فكري محميد بجانن مسألين دوينا مسألين آلينا مسألين مذهبينا الدعوة اللي بورينا كان لبراستيام دكان داوية دم برنامج خويا زانمت يعني بيروكاية تجهيشت سپاسیت کم نویسکار سیاسی صلاح بدرالدین تجهری ما کردستان عراق جولیر بریا سکایپ مرا بگلک سپاس و جفر استودیو دکتور ادمون غریب لکولرو پروفیسور زانینگه مرابوی گلک سپاس بینر هجال لفرم دگن داویا به برنامه تاجرابه بمینن دناف خیر و خوشی